Iya bos, maklum di jalan bos, jalan becek. Oh no. Ya sudah, sekarang kita let's go ke rumah Anggi. Oke siap, ayo silakan bos duluan. Oke, handphone saya Jangan ketinggalan. gitu bos. Lupa, lupa. Ya. Home. Ayo. Come on. Come on. Aduh, rasanya. Neng pengen muncatkeun atuh apa? Tuh Bicara rangkel. cek neng genaon ulah kacapean teuing abang kayak hijokna kumat Mentakna atuh neng teh geura neangan. Jangan minantu. sanudaekeun atuh abah kan neng Pangiraeun tuh Abah. nya sok we Aduh, abah teu salahnya neng bade kukumbah heula aja mah. Ini rumah si Anggi. Yes, yes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Excuse me. Pak Haji, damang Pak Haji. Alhamdulillah, udah mang Hey, sehat. Jarot. Saya ini pakai sepatu tak apa-apa. Tak apa-apa. Oh, Ya, Pak Haji nya. Thank you. Teu nanaon. Excuse Cok me. mangga. Excuse me. My name is Jamal Gubes. You punya nama siapa? Hey. Ngomong naonnya euy teh? Teu ngarti kuring. You. Ngomong naon sih kamu? Udah, Mister duduk dulu. Oh, thank you. Ada mah lain iya lain Tarik sama naon Pak Haji. atuh tadi, tarik naon. Iya. Maksud tujuan abdi jeung dunungan abdi kan ieu. Nah, terus Si bule teh kaseupeun ka anak abah. anu mana teh ya? Si Anggi, kan anak Si abah teh Anggi. jijina menan si Anggi. Nya. Abah. Poho abah teh. Udah malu pakai sekolot. Pikun. Hey, you. Ngobrol. Apa? Tenang, udah diem. Oh my god. Tanggung jawab. Oh. Bos Jarot, Heeh. ya si bule, Heeh. hayangan ke anak abah. Terus Tah, pokoknya mah bogoheun ke anak abah teh. Hayang jadi minantu abah cenah si bos teh ye, si bule ieu teh. yang jadi minantu abah Heeh. si bule teh. Kumaha tanggapan abah? Aduh, bang, mah. Haji Serudki mah pasti Abah. tanya ya, soalnya lebat duit ya jelema bos aing mah pan. Mata duitan haji goblok ieu mah ye. Apa? Bangun nama ya loba duit mah ya. Si bule. Bangun teh geuninah ya. Hirup jeung ieu mah. Boga minantu ieu. Hey, apa? Boleh saya minta minum haus? Boleh. Oh, thank you. Sip. Ngerokok. Ngerokok. Thank you. Boleh saya minta waiter haus? Waiter. Waper. Oh, Neng, tadi ya Neng, sekedap Neng. wow. Hanya nak kerjain, Neng, yang tamu, Neng. Beautiful. Wow, ginclong. Abah punya anak ginclong. Wow. Bagaimana ini? Good. Jarot. Good. Good. punten Wow. Nah, tadi ya Neng, sekedap Neng. Wow. What Turun this naon, Neng? is? Calik. What this is? Hey, you punya nama siapa? nama saya Anggi Anggi. Oh, my name is Jamal Gubes. Okay, oke you understand? iya Yes, good. Abah. Oh, Abah. You punya anak. Beautiful. Bagaimana? Jarot. Good. Sip. Rot. Abah dengar ya bing ngomong naon beautiful. Oh, maksudna teh kieu si bule ieu teh
ngomongkan si Neng Anggi beautiful gelis lah pokoknya mah gitu lah. Oh gitu. Oh, Terus maksudnya naon? nah maksud datangan si bule ka dieu si bule teh boboheun ka anak abah ka si Neng Anggi. Gitu. Ari Si bule teh hayangan boga pemajikan. Nyata pemajikan hayang si Anggi. gitu. Kabeneran atuh. Abah ge keur neangan calon pisalakieunana. Aduh. Oh gitu tanggapan abah. Heeh. Wah. Kabeneran atuh. Hei, Diterima ya. ditarima. Oh ngesek kieu aya mah. Kan asal aya syarat. Naon tah Bah? Syaratna Naon? tina etanana dipekahna Nya. What happened? What happened? Oh, Kumaha oh. hayangna naon apa? Imah, mobil, kebon cau nu di ujung, apa naon? Apa aku duit? geus lah duit we lah. Hey, Duit Bah. hey, you. Marahnya. Duh, Bagaimana ini? bogaeun moalnya. tenang dulu, Bos, tenang dulu. Bogaeun moalnya. Hey, you. I love you. I love you. Cewek sabodo ah, ngomong cewek. Barang Abah. 100 juta we lah. Rumah mah. What happened? Abah. What happened? Ngamo dari Abah. Dadah saya. Hey, you. Are you okay? Are you okay? Oke, siap. Yes. Lamun hayang ka anak abah, syaratna kudu sakitu. Ngantar wae heula anak abah daekeun teu. Ayo tanya heula ku Abah. Sok. Kan anjeunna. Neng daek teu. Tak boleh ieu. You. Cantik. Jantung aku deg-degan. Wow. Wow. Kumaha tah, Wow. Anggi? Tah kumaha? Oh enggak saya keputusan anak kieu. Isukan abdi ka dieu nyanak acisna ke jeung ka Abah. Kumaha? Lamaran si bule ieu. Yes. Oke, ngan jam 8 kudu geus aya di dieu. Besok Yes. kita kesini lagi. Oke. Saya kesini. Oke. Bawa uangnya Yes. buat lamaran bos sama anaknya Abah Yes. Berapa? 100 juta. Heh. Yes, pokoknya tenang saja. Saya punya banyak money. Oke? Oke, siap. Yes. Oh, jadi kieu nya Bah eta mah. Abdi anak uwi heula nyandak si kieu. Nya, sok. Abdi ka dieu. Yes. Nya, Yes. Kita pulang dulu, Bos. Kenapa harus pulang sekarang? Saya belum kenalan sama dia. Kenapa? Kan udah kenalan, Bos. Aduh, oh my god. You crazy. Oh. Sudah besok lagi aja, Bos. Sudah besok lagi aja lah. Oh, no. Oh. Jadi sekarang bagaimana? Bos pulang, Pulang? nyiapin duitnya buat besok lamaran. Oh, yes. Oke. Kalau begitu, you Abah tunggu di sini, oke? Oke. I mau pulang ngambil money, oke? Pulang Oke? kemana? Pulang ke kampung kontrakan house, oke? Oke? Oke. Ya oke. Thank you. Nyapanya? Hey you, Oh, jangan mangga. kemana-mana. Tapi ulah henteu nya. Ai, mau pulang dulu, oke? Thank you. Oh, tangan kau sangat lembut sekali. Aku sudah tidak sabar, Jarot. Ayo kita pulang. Oh, no. Oh, harus bagaimana, Kei? Kau cepat kemari. Ayo. Kemari. Neng, kumaha teh si bule tarik ngalamar ka Neng? Neng mah kumaha Abah we. Oh, ari kitu naman, heuh ku abah diekeun lah. Berarti aya mah geus we nya, berarti diterima. Ya. Bukankah ini rumah Bapak Toing? Iya, betul. Berarti ini rumah si bule. Perancis ya? Iya.
Panggil Jarot. Pada. Bos. Yo, siapa kau? Wow, Bos. Jarot. Ada si Jarot. Hai Mister. Wow. Apa kabar? Kosim. Kosim. Oh, yes. You Kosim, sehat? Silakan Jarot sampaikan pesannya. Ini bos. Wah, Saya bawa teman. yes. Ini perwakilan dari Abah Haji Selut. Anggi, Abah Anggi. Yes. Good. Dia perannya nganterin saya ngawal buat ngambil uang lamaran si Anggi. Oh, of course. Uangnya Yes. siapa? Oh, yes. Uang sudah ada di dalam. Sudah saya siapkan. Bisa Mister ambil sekarang? Oh, yes. Tentu saja. Neng Anggi sudah nunggu Mister. Oh, sama. Saya pun sudah tak sabar. Cepat Mister. Oke. Cepat ambil bos. Oke, kalau begitu. Hey, you. Ini uang yang sudah saya siapkan. Boleh sangat berat. saya periksa Mister? Jangan dulu. Apa kau benar-benar? Iya. Neng Anggi sudah tidak tahan pengen nikah sama Oh, Mister. Yes. Bos. Yes. Bos. Yes. Bos tunggu di sini. Yes. Nanti Jarod sama Kosim yang nganterin uang ini ke Abah. Yes. Of course. Itu uang dolar Indonesia. Uang Indonesia rupiah. Mister memang kaya. Oh, yes. Good. Bagaimana? Mister harus siap-siap mandi biar Oh. wangi, kita langsung Yes. melamar Neng Anggi. Yes. Saya langsung go ya. Kau mau tunggu di sana? Anggi. Ya. Yes. Kalau begitu, saya mau siap-siap. Oke? Oke Mister, Mandi pakai parfum. Parfum? Ya. Yes. Oke, kalau begitu, saya mau mandi, mau siap-siap dulu. Good. Tunggu di situ. Siap. Kabur Jarot. Abah, ini si Bule tuh lila. Oh, nya. Panjanji nage jam 8 nih. Nangga jam 11 geus antosan heula we atuh. Nya, Kenapa Sugan we datang ke dia? Jarot, dasar sialan sama si Kosim. Sudah lama dari tadi saya menunggu. Awas saja kau, Bagaimana dasar anak dua bocah tengik itu? Awas saja nanti kalau sudah ketemu. Oh, ini dia rumahnya si Abah Agung. Mana dia? Excuse me. Hey you, Abah Agung. Ada apa? What? Ada apa? Ada apa? Saya mau memutuskan bagaimana itu. Uangnya sudah saya kirim ke si Jarot dan si Kosim, anak buah Bapak Agung. Masya Allah. Lu bener ya teh? Yes. Hey you, bagaimana ini? Bagaimana? Hey, Aduh. bagaimana? Neng, aduh. Mana ini? Memang uangnya udah dititipkan? Sudah sama si Kosim dan si Jarot sudah. Nggak cuy lah. Ayo nama. Wah, Untung jadi aja kawin Wah. di anak kurang lah. what happened? What? Hey, Hey, udah jadi. Ayo. Anggi. Ayo, nah. Anggi. Hey. Wow. Hey. Oh my God. Hey, excuse me. Hey. Bapak Agung. Anggi. Hey. Oh no.
Oh,